It's a breaking news, here we go. Amakuru ari gucaracara avugwa hirya no hino rero nuko Mohamed Salah yamaze kuba free agent, no kuvuga ko yabaye umukinyi wigenga uri bwigurishe ku giti cye. Ikipe ya Liverpool nta kintu na kimwe ibonyeho cyangwa se nta mafaranga yo kugurwa atanze ahawe ikipe ya Liverpool. Salah rero biravugwa ko uyu munsi byamaze kuba confirmed ko nta ekipe afite, yaba Liverpool ntago yigeze imwongerera amasezerano, nta yindi kipe bivugwa ko imushaka muri Premier League, ahubwo biravugwa ko yaba agiye kwerekeza mu zindi shampiyona. Biravugwa ko yaba agiye kwerekeza muri Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru akavuga ko agiye kwerekeza muri Saudi Pro League, shampiyona yo muri Saudi Arabia. Rero ntago amakuru araba confirmed kubera ko biracyavugwa, ntago nyir'ubwite arabitangaza, kandi kuba atarabitangaza bivuze ko wowe ubwawe utabivuga, utabidiskitaho, utabitindaho, uri gutegereza abagenti be bakaba bagira amakuru baduha kuri iyo transfer. So rero ngushimira wowe wamaze gukanda subscribe kuri J Sport Football, kandi ngushimira wowe ukomeje gusharinga iyi YouTube channel. Dukomeze tubane mu buryo bw'amakuru yihuse kandi yako kanya utarumva ahandi ku bindi binyamakuru. So sharinga, liking video, tubwire n'andi makuru tukubariza muri ekipe yawe kugira ngo dukomeze tubane, wumva amakuru wumva ukeneye kumva. Thank you so much my people. Thank you for my sharing video. Ndabashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima. Muri abantu b'abagabo kabisa. Asala vista. Bye bye. Ciao ciao.